Patal whatu se whapoponga o tala mai Australia le Radio Samoa. O atu le wha alo le whale o le pale mene i Canberra, whainga le au te te e peo na riputia le Nine News, pe amal to whao i lātou iano lātou whailoa lātou fua, o whaailoa ilo lātou lango i a Palestina, ma le te te e atu le tau i Gaza. I ata wa whailoa i lungo o peng te whailangi wa i loa atu ele to tele o malu le malo, o lo iei le no fuanga, ma o lo la e le au te te e ni talifufonga. O le lātou whinau o wala awai le malo Australia, ia ave sea le lātou lango mo Israelu ma Amerika, pe i tai ele o fia whai se whaamtaranga le pāle mia mo le whainga malo i le matau pulea i le temi nei. Walapta ia tangata i Victoria, ia whai atu i pui o le misela, ina uanga i ane se tangata malanga mai whapo ua a fia le misela, ma asia nisi o no fuanga i le stete. O le lapta inga o ta ua iau na whai atu i pui, ma o whautua ina fo ia mātala iau ngā o lea mai. O lea ua fia na malanga mai Singapore i Melepone, i le whainga malanga le Qantas QF36, i le asurusuri mo uni, ma sa whalua i le community mo le tolu o aso, au lo o a fia. Vai lo fo i wasfutasi i lato e a fia le misela i Victoria, taru mai le amatanga le tausanga. A watoi whamanatu le soifua maloloina, o aungo le misela e au fia i le fiva, tale, ti ngā le wha i sei turou, tangi mata, mane maneso le tino e tupu i nā yaso muni ane. Ua maua mai li pote o pito rata mai le whaalawalawe na mawatu ai ni tangata se toa wha ua maaririu i se whale i Melepone se teimere i mamau atu. O i rātou na awhia au fia i se talavou se fulfitu tausanga o se ri e tolusu fitu tausanga, se i se ri e tolusu lua tausanga, ma se tama e ta i e whasu lua tausanga le matua. Whai mai leo le mai o so e suenga na whaia wailo ai, sa ieini wha maoninga o synthetic opioids, po o ni tu aingo waila au maua mai nei wha matalanga, ai le ilewa neo na lapta ia na matanga runga le soifua manonoi na Victoria, tangata e whaatatau i se isi tu ainga waila au wha pea, opioids, whaatau wha cocaine i Melepone. Whai mai e whaingoa o le protonitazin, pe wha se lau na malo siatu nei no le heroin, ma ono iei ni o na afianga le soifua le tangata. O lo fitara noa pele o leo inisi a sila pia ni whaamtalanga i winga le whaalawalawere nei, ma o whailo o le talavou o maliu o le tamao se pepeteine ia mamoni mausi o na ainga o se ri talavou wa tamai ma o la fia. I se ripoti la tamai foi o le whaalawalawe i Melbourne be o na whailo atu i talavou o na nafi, whailo mai e to o tolu talavou ua mōli ai. O le taavale na malanga atu ai tele tonu na ngauia, na feto ai ma se tasi taavale ma maliu ai sia ave taavale luasul walu tausanga mai Ashburton. O tene talavou ta isuri ma tausanga e to lua na tau fia leo le pōlu whaaralawe, ma le isi eri talavou se fulfitu tausanga na pua ina le pō na pō ua mōria uma i la tauia i le whaaralawe lea. O lo sa idia leo nisi o mōri mau ina i afsoson yane i a la tausu enga. Talamuni muli, o se tasi ali i mai i sini, leo le atura i le whaamsinonga i le so, wheta ua ina le awhia i le whemea ia o tupe tau whaavalea. O le au su e le Strike Force Downstream, sa o lātou su ina le mta upule nei au fia i Syndicate, o lo o lātou whaanga i o ia le tusa ma le 3 miliona o tupe tau whaavalea i ala le whaatawina o loa e pei o whiri auro maisi. O to ono ai i le ri i rea tangata o mōria i le nei mta upu pe o na whaamatala i le 9 News, a o se whale i Queen Acre, na su e leo le vai aso taluai, ma maua iei le tele o telefoni whe a vea ai, ma isi masini alu le eletise, a to ai mafuala au whaasaina. O lo o wha awau pere su enga, ai tūla i le ri i le ilu mo le wha msinonga i le so, e tali i o na mōrianga. Tala i ara video sa momo lau wha whonga mai le nei fo iaso, wheiro i a tai au, so i fua.